Hi mga kanans. Hello sa inyong tanan ug mayong adlaw kaninyo. Ana ami karon para mag-upload na sad og bag-ong interest nga gibasa. Karon lang yung taknaa. March 21, 2022. Palihog pamatia ang tibok video og tiwasa og tan-aw og street kay basin isa sa inyong interest ang mabasa niini sa Nance Million Bonanza. O palihog sab, ayaw kalimti pag-subscribe sa atong YouTube channel o i-click pod ang notification bell para perminti ka ma-update sa mga bag-ong upload ikan sa atong Nance Herbal Capsule ug Nance Million Bonanza ug uban pang mga videos. Daghang salamat mga kanans o more power. Palihog gumatia muna ni karon ang interest sa Nance Million Bonanza. Hi to Josita Bakang of Alani Blantaban Bukidnon. Napalit niya ato Nance products sa Balansang Pharmacy. Hi to Eusebio Mentes of Rumaguo, Kibawi, Bukidnon. Napalit niya sa St. Martin Pharmacy Don Carlos. Tig Leonor Campomanes of Pagadian City. Napalit niya sa New La Botica, Pagadian. Glenda Higomon of Lamanan, Kalinan, Davao City. Napalit niya sa Botica Karina, Kalinan. Maricel Badan of San Jose, Malaybalay. Napalit niya sa LK Pharmacy, San Jose. PT Sumagang of Larayan, Dapitan City. Napalit niya sa Biomedica Pharma, Dipolog. Tiesi Cuenca of St. Cruz, Dipolog. Napalit niya sa Lourdes Pharmacy. Jovi Durango of Porok 2, Magsal, Ginayuran. Napalit niya sa Himedco Drug. Jovelyn Nara of Calamba, Misamis Occidental. Napalit niya sa Chinby Pharmacy, Branch 1. Maribeth Caporte of Casino Apartment, Barley Street, Barangay 30, Cagayan de Oro City. Napalit niya sa Save More Pharmacy. Crescencia Nadella of Visayas, North Cotabato. Napalit niya sa Royal Pharmacy. Lolita Siringan of Zamboanga City. Napalit niya sa Joanne's Pharmacy. Melona Alboro Cagas of Molabi, Zamboanga del Sur. Napalit niya sa Salog Therapeutic and Drug Store, Molabi, Zamboanga del Sur. Marivic Bantaculo of Kalumpang, Jensan. Napalit niya sa Ashfair Pharmacy. Anita Incabo of Zone 5, Cogon del Salvador. Napalit niya sa KCG Pharmacy. Alma Oranda of Baguntaas, Valencia. Napalit niya sa Pofarco Pharmacy. Chichi Bitangcor of Hinguog. Napalit niya sa A&E Pharmacy. Maricar Bagunog Giyabo of Danlugan, Pagadian. Napalit niya sa Muna Pharmacy, Pagadian. Jane Martinez of Oroqueta City. Napalit niya sa Farmacia Jessica, Oroqueta. Rodrigo Balunos of Puerto Maharlika, Bislig. Napalit niya sa Santa Filomena MG Pharmacy. Elvis Sanoy Pamisa of Lagunglong, Misamis Oriental. Napalit niya sa Eliken Pharmacy. Tina A. Abellanosa, Purok 2, West Poblacion, Kibawi. Napalit niya sa Estenso Pharmacy, Kibawi. Ameline Lorca of Bansalan, Davao. Napalit niya sa Botica Ariola, Bansalan. Lucid V. Ocampo of Giliuran, Valencia City. Napalit niya sa Himedco Drug. Meranel Sabandiha of Purok 1, Batangan. Napalit niya sa Himedco Drug. Teresa Bitangcor of San Juan, Hinguog. Napalit niya sa Seafarers Pharmacy. Pedrita Tabamo Comison of Santo Niño, Palao, Iligan City. Napalit niya sa Pharmacy Palao, Iligan. And Rainilyn Divira of Lantapa. Napalit niya sa Balansang Pharmacy. And the last but not the least, Roy Diones of Matanao, Barangay Seawood. Napalit niya sa Gloriel Pharmacy. Daghan po sa mga entry. Apan, pakicheck na lang sa itong Sensorly Auntie Arlene Facebook page. Dili na ta sa atong mga entry alas sa itong raffle draw. Ituyok na ang atong tambiyolo. Ang kuoton! Congratulations sa atong winner
Please don't forget to like and subscribe o click the bell mga kanans. Salamat!